Khir tu le ngai thatu te thole ni chibai le vek ko le tun tuma chon ni zan inke result time bul kan tran le anga tin zanin inkhel tur fixer te ba ka football thuleng te thlirangai thla khona nei chhole don o ni zan lama han Spanish La Liga lama inkhelom chuna Real Madrid antlo ma anma ni mo Santiago Bernabeu nge ya mikol team Getafe chon sikhat fa in an ne he inkhela Real Madrid heng goal shot tum som pariat an ne ya mikol team Getafe heng goal shot tum sari chau nei hin ball possession po Real Madrid hian an ngam tluan zaka ma se avandoi zo ka an tang ta tho ane inkhel monom taka hin atir lama Real Madrid hian hun tha anin siam no la Vinicius Junior pet goal lo phei chu yom tak ane Arda Güler point hun tha tak ane ya a hun tha nei amang tangkai lo ve bok minute som thum pakwana goal an khung tange nge ya Getafe team tan hian Satriano chon goal a khung corner ball ron kal chu Rudiger chon atau chuaka hemi ball per phei hi RMP chonin ron tau le tin Satrin ho hian dinglam kila moi zetin a volley luta sikhat fain ma an hruai zuita ane Real Madrid hian an sipur su tomin na takin an nor ngala hun trapo anin siam le nual ma se poimo golero an khung theilova second half a po goal an khung thei chuang lo hun pek bela thilpoi tur athleng zuita mastan tono red card ma no chu ane hemi nu lokhen minute som ko pasarina trul lo takin Adriano Leso chan ball apet luya second yellow card nen red card ma no chu ane ve bok hemi nu ero thil thleng danglam aum zui talava Real Madrid avandoi zo ka antrang ta ane tihian table tharbera Real Madrid hian Barcelona chu an hlat ta tuala game ni tlom zone ta hian mashroi tu Barcelona chu point lingotin an phak dalo ane Barcelona team din mun athavele ta thung le heti megla hin zanina train Europa football ma in la sang te nei chun zom ani dona English Premier League lama po game engamazat khel aniang zanlai pel dar khata Everton mola Burnley chu anleng lut do na inkhel poimo tak anina chen te po om thayang chu Everton team hi European competition khel phak tum nin pariat na anom me ka Burnley lam hitlak lo tum ve mek anni bok point som pakwa nen som pakwa na anom me ka anchak lo le ni chun andin mun acheto hle don anne anchak ero chuan him thei tora malam anpan na konga ke anpen thongang inkhel monom takani bai seita ela hengba ka in zanlai pel dar khata ve khian Brentford mola Bournemouth chu anleng lut don boka team patni te European competition khel phak tum ve anniya chance po anla nei ve anne pasarina Brentford tomin somna Bournemouth anom mek bok inkhel monom tak han bai seita phot ila hengba ka hian Leeds United tlak lau team chan Sunderland kai thar team tlang nel tak chu anno mi khwal don boka zanlai pel dar khatle minute somli panga Wolverhampton mola Liverpool chu anleng lu tang Wolverhampton te hi tu hnaya anron chechelo angreng khop maya club lian laka po point anron hlo chok ve khau an game hnung bera po Wolverhampton team lam hian hne na an chang theya club lian laka te po point khat an lo sol chuak fo to bok chuti rol chan table mong bera tun din huna anom me ka an din monero alat che hle Liverpool lam hi tun din huna table pangana omme ken tung ke ma hian an chakani chon an chunga omte ai khel khata khel tam chung hian pathumna lo theina hun tha an nei do na anta na poimo hle tinane cho inkhel monom tak han be sei ta photila thange hengba kan Spanish Copa del Rey lampo khel ani do na zanin zanlai pel dar khatle chan ve ya Barcelona le Atletico Madrid te chu in machon do nen tlang turero achiang thokhat toin angai thaya thilmak danglam veu te athleng ani lo chuan Atletico Madrid hi final lu tura ngai anne first leg khelzo ta ka khan Atletico Madrid tan Antoine Griezmann Ademola Lookman le Julian Alvarez ten goal an khonga Barcelona defender Eric Garcia chon anlama tilut palin red card achoi bok second leg khel ani dona Barcelona stadium a khel ani don thong ane chuti rolin Barca hian thilmak ro pui Paris Saint-Germain lakapo anlo lan tir towa khatiang kha zanina hian an thlen tir le thei kan ring hlomem le
heng ho bak en zanin zanlai peldar khat le chan veya ve khian Copa Italia lampo first leg semi final khel ani dona Como le Inter Milan te chu anin machonang country tangin team pahni te hi an boruak atang angreng khop maya Como lam hi tu naya che tha chho viavin Inter Milan lam ero an che tha tok lava UEFA Champions League atang an tlak dan te po kan hretlang ome an tha ana hle yin arinom Copa Italia lama ero che sualan tum toin arinom lem lova inkhel munom tak hanbe sei ta phot ila thange inkhel result le fixer lam chu kal san taila football thulenga lu chho vele zoi donang o tuntum chu yaya ture thu soi tang hen bul tran ta ila hei hian pom sak tu anga angreng khop mai yaya ture chan Arsenal le Chelsea te in ma chon chungchanga angai dan churon soyen inkhel munom lo tak ane thil fu lo tak hi chu om chho me ka chu football in akentel animiau si kha in khel po kha enta ula game bo ruak tang tak kan han ti ang chi om lova attacking inor kan han ti ang chi po om lovin in pass moi tak po kan mulova chance tra kan han ti ang chi po atam lo ane kan mu zong chu set piece atang goal ani ya chumi chu team pani te khan antum ran ane inkhel ti monom lo tu nia ke chun kanga ya football ti thi tuwa kangai tin ya tore chon asoi FIFA lama an how to pa geni Infantino point ni zang khan thu thar aneya FIFA lam chon dan thar siam antum thu sayen an kor manga an mui hu pa trong thin te choret ka pek tur ti hin Infantino hian asoi chuti rolin hei hi pom alani lem lava an lapulu don chau thong ane Infantino chung kha thil thleng kha athalo ma chuile theipo ani zui ta lem lo ane chu wang chuan hetiang anga ti thin te choret kat phe kal tur ani ya chu dan chu kan ti te nge in karing ti in Infantino chun asoi zui bok Gary Neville point thu thar aron nei vele ta season kalme ka top 5 om tura arin te churon soyen Gary Neville chuan United team hi pathum na ni chungin season top an khar tura kanga ya hi chu achiang tluka kangai tabok Liverpool team hi palina ni chungin season top an khar karing ve boka pakhat na le pahni na tur chu achiang e Arsenal an champion karinga City hi pahni na ni tura kangai bok Aston Villa team le Chelsea te hi anin tok viau tura kanga ya Villa team hi an traviau don emoti la yen tu hnaya an che thatok lova chu wang chon top 5 huanga hian an karing lo ti yen Gary Neville chon asoi ve tlat mai Rosenior point thu thar aron neya a team khel dan chungchanga an zona chu ron chang yen Rosenior chon malampan kan mamowa chu kan ti thei ngei po angai don ane team lian tak kan chunga omin kan chhome ka chuta chun kan na chu anni ho phak chu ane kan ti thei nge yang ti po karinga season thara pe chun kan thato hle yang ti sual kan nga chung te chu in siam that kan tum chho zel don ane kan game nung bera po chak thei kan ni ya kan ti suala wanga chaklo mai chau kan ni ye chuta mo phur tu pakhat pedro ne to chun ngai dam adil to wa a team te nen mai ba ka ne na po ngai dam min dil to ane keini lam point kan ngai dama anung chang po a uluk tur thu asoi to bok kan team hi kan tha chho zel do na in lungrual takin kan khel chho thein karing ti in asoi zui bok Kylian Mbappe point thu thar aron nei fele ta Real Madrid ta an medical staff te chu aring tok lo ni hin an soi Mbappe hi tu hnaya hliamin atla buak le tran towa hemi wanghen alung oi lo hle khu pliam wangin hun engma chen chu a chol towa heta hin Real Madrid lama an medical staff te chu aring tok to lo ni in antar langta ane tun din hmuna anram friends a athlo kho don ni in antar langa chuta chon in enkol atum thu antar lang Manchester United lampoin ni san nama khan English media ten antarlan dan chuan Michael Carrick chong heta roi antum ta ni hin alanga Carrick hi United club ho to chon anring to ka board lampo an meeting to ni te point an soi Michael Carrick an hoi United team hi anlatlom lava che thatak anne hemi wanghen Carrick hi angeta an senglu mai arinom English media ten antarlan danin United chon ni san lama khan thu thar an neya Antlarlai lam thuam chak antum na konga Newcastle United atrangin Bruno Guimaraes emo Sandro Tonali chu senglo antum thu puan aneya
inbiak na po kalpui an tum thu puan anita United team hian an tlerlai lama omthin Casemiro thlak tu tur an zong me ka chumi tan chuan Bruno Gomes emo Sandro Tonali hi senglo an tum don ta ane Chelsea lampoin ni zang khan thu thar an neya season kalmek ato Real Madrid cho san tur Antonio Rudiger chu senglo an tum nge ni hin alanga indoor na le inbiak na po kalpui an tum thu puan ane hemi chungchang hin ni zang khan English media te chon an tar langa Chelsea tana loin lan to Rudiger hi atim hluya hin akir le mai arinom hei mai ba ka hin Chelsea lam hin antlar malam thom chak antum do na chumi tan chuan Darwin Nunes chu senglo antum do ni hin an soi Darwin Nunes si kan hria tang khan Saudi Pro League club Al Hilal tan akhel me ka Mase Karim Benzema Al Hilalin an senglo hnuai ro khelna mun achang to meulawa Saudi Pro League Inland Tour zinga phechon zialu ani to lo ane hemi wanghen achu nge arin oma kumsomni parukmi hi Chelsea lama akal mai arinom chuti Rolin Nunez si Newcastle United point senglu andu thu an soito United le Crystal Palace aning khel chungchanga po Palace coaching Glasner chu aron tong chuaka atong kam anahle Oliver Glasner chung kha thil thlengkha enta ila Fall khalo ham ta poni se red card kha ingwang pekher nge ane tor thiam a har sa hle ane red card ma song kha chun atha zo kan ni ya game po red card khom lo se chun adang lam nge yang result po adang lamin karing bok ane referee khan thutluk na diglo asiama kunha kha atlu thiam emema kan defender ina apo chia kha han enta ula a fall na kha box po na dai ane kunha kha box chunga atluwa VAR po chiang takin chu alang ane ma se ultra fota hi chon indu sakna om thin ti an soi hi adik nge ti achianga ke point ka ton hriat ani veta ani ti hian Oliver Glasner chon asoi Zinedine Zidane point thu thar aron na ya Real Madrid team ain kol lai chu van nei hlea ain hriat thu asoi Zinedine Zidane chung khang hun lai ta kha en let ta hula kan team kha kan tha hle ane training na kan han kala kan tima lo training te chu an bon hle Luka Modric ball athiam emema chutiang bokin Toni Kroos athiam je kan museum bok Cristiano Ronaldo le Karim Benzema te po an oma training kha chu mu nom tak ane kan haning khela kan tima danglam na thlen tu an ni thei vek bok khati hun lai kan team ha chu social bo an ni ti hian Zinedine Zidane chon asoi Gary Lineker thu soi hi kan pum zong ani ve hlomem le Lineker hian Bruno Fernandes su afak khop maya season kalmek Premier League player thabera thlan ni se ati thu asoi Barcelona team tana loin lanto Gary Lineker chuan ani na tak angle tlang takin soita ila tundin muna English Premier League che thabera chu Bruno Fernandes si ane ain khel amu noma team ta na tongkai bok season kalme ka hin player of the season an thlang don ani chuan Bruno Fernandes sai don phu soitur in hriain karing lo ti hian Lineker chuan asoi Liverpool lampoin ni zang khan thu thar an neya Bastoni chu senglo an tum ngei thu puan ane Bastoni hi tun din hmuna Inter Milan po hian aman phu to ka leingam anom chuan hral an phal tura ngai aneya Euro makta doi za vel lai ni tura ngai ani thong tun din hmuna Bastoni hi Liverpool mai ba ka Arsenal point senglo an do thu an lo sei towa club pahni te hian sum the chu anin huam chuan anin chu tura ngai ane Chelsea team forward tuna bayan tana khelna mun ero chang meulo Nicholas Jackson point club thar anei ngei don ni hin alanga Chelsea team hian kol zui an tum lo thu an ti chiang to tun din hmuna AC Milan chon senglo an tum thu an ron soi vele ta Italian Serie A lama ain pudlu ngei arinom Chelsea lam hian man tlom takpo chhuatir an poiti lo thu an soi towa bayan eroin angeta senglu an tum lo ti an ti chiang to hetiang ani ta ka chuan adu tu omchun niri tura ngai AC Milan hian akal ngei arinom court of sight in Atarlan danin United lampoin ni sang khan thu thar an neya anel pui club tena senglu tuma an helmek Murilo chu senglu an tum thu puang vele ta yen aman atan hian pau million somruk vel po the chu anin huam thu an soi Murilo hi Forest lampoin season kalmek ato phuna
man to taka chuatir an phal tur thu an lo sei towa English club lian dang lama Murillo hi akal nge arinom Ricardo Calafiori point thu thar an neya Mikel Arteta hnuai khelna hmun achan tam lutuk to lo awang hian alung oi lo niin an soya chu apoi ti lo thu asoi niin an tar nang tlat mai Italian defender hi tun din hmuna an ram tlap thra Roma chon senglu an tum thu an lo sei towa season kalmek ato phuna indoor na hi an kalpui mai tepo arinom Liverpool lam point an team no tling takalo kai shoi to Jurgen Klopp chathlem an tum le ni hin an soya hemi chungchang hin ni jang khan English media te chon tar lang hian coaching alu chille turanga an soi mek top chulak le an tum thu an soi Arne Slot hnuai a base yangin Liverpool hi an kal thatok lova season liam ta han champion ma se kumina ero base en phak lo hle hemi wang hian Liverpool hian an pulhui club bok khi laklu an tum le ni hin alanga in senglu le thei takmo tu nai loka khan Jurgen Klopp hin coaching lu chil atum ni hin an soya real nen tepo seizom an ni mek Liverpool team hi an ron lang vele ta tinani chu Arsenal lampoin ni jang khan thu thar an neya transfer kongka loin hong tura Leon Goretzka chu senglu an tum do na free transfer in an senglu thei arinom Leon Goretzka hin tun hnai loka han bayan acho san huna English Premier League lama ton riat nei achak thu alo soi zau towa Premier League ka hin akal ngei arinom zuita anne hetiang ani ta ga chon Leon Goretzka hin du tu anei nuala tun din hmuna Chelsea United Liverpool mai ba ka Arsenal te hian an hel me ka Arsenal team hi an khan ber tura ero angai thei om me Arsenal lam hian in biak na kalpui an tum thu te po an lo soi towa Italian Serie A lam ni lovin Premier League lama Goretzka hi kan mu arinom hetiang kar hin Liverpool lam hian ni jang khan thu thar an ron nei vele ta net brown chu senglu thei anin rin thu ti chiang ta yen pau million samruk panga vela in rem na an nei pui thei an rin thu an soi net brown hi United lampoin senglu an lo tum towa Frankfurt tan inland mekin a che thle hemi wang hin du tu anei sho to angreng khop maya Liverpool lamero an khan ber tura ngai ane so yang khan tun din huna net brown na hlut na hi pau million samruk panga vel ni tura ngai ani ya Liverpool hian an senglu thei mai arinom Arsenal lampoin ni jang khan thu thar nei chunjom vele ta yin Brazil under 20 tana loin lan to tuna Corinthians team tana in lan mek mathesin ho chu senglu antum thu puan ani ya zin ho senglu tur hian amana po sum the chuanwal antum kumsom ni pangami Corinthians defender hi tun din hmana he team tan tumza sunga pahni ngot a in lan theya che thatak ane Flamengo team atanga kumsang ni somni palia Euro makta doili leka an senglu kha ani ya tun din hmunai ro a hlut na hi tam hle to tura ngai ane Gunners lama kan mu mai arinom Manchester United point ni jang khan thu thar an neya team tokin atarlan danin rol thar mabak eng tak nei chema Andres chu senglu antum thu puan aniya Stuttgart midfielder kumsomni panga leka upa Stuttgart midfielder kumsomni leka upa senglu tur hianin sum the chuanwal anin huam tun din hmana chema hlut nei pau million somni vel ni tura ngai aniya chuti rolin alo khel to thin na Real Madrid lampoin lak let le antum dona buyback close kan han ti angchi khan pau million som lekin an seng let le thei ane ma se tun din hmana chema hin du tu anei nuala English Premier League train United mai ba ka Arsenal le Manchester City point senglu andu thu anti chiang to ane Liverpool lampoin ni jang khan thu thar dang an ron nei vele ta transfer kongka loin hong tura Denzel Dumfries chu senglu antum thu puan ani ya Denzel Dumfries senglu tur hian mimal in rem na nei pui thuai antum thu puan ane Dumfries point Inter Milan chuasan apoi ti lo thu alo sei towa Liverpool team lam hian an senglu mai arinom chuti rual chan Dumfries sen du tu anei nual te ro hretel taila thange Liverpool lampoin an goalkeeper manthiam Alisson Becker chu an chan thut mai theini hin alanga nizan lama khan Italian newsin antarlan daning kumsom thum pathum mi hi Inter Milan chon senglu andu thu an sei vele tatlat mai Brazil goalkeeper Alisson Becker hi kumsom thum pathuma upa lo ni to yen Liverpool a pohun amang tam to lo tura ngai ania
transfer kong ka lo in hon huna achua mai te po arin nom tun din huna Inter Milan mai ba ka Juventus point senglo andu thu an soi to ane Manchester United lam point club lian ten tun nai senglo tuma an hel na sat mai Malik Theu chu senglo an tum thu an soi vele ta aman atan po sum the chunual an tumang tun din huna Malik Theu hi AC Milan point senglo an tum ve me ka pau million som thumin an lo dor to Masa Newcastle United hian an hnol chiang hleya Malik Theu mana hian pau million som riat vel tal an phut thu an soi tun din huna Theu hian du tu anga kan ti kha transfer kong ka lo in hong tura alak phian tura ngai ane ole hate chin ha tun tumatan nile tamai se clear tu te chanel min ngai lut sak thina chunga lom thuwa soi tak meu ane like share le subscribe le hype te khamin han ti sak le ta ula thungai nom tak tenen in mu chau chunzum le zel te po kan tum don ne